rwose narakontorora bihagije kuki utambara ubwise ukambara ipantaro yonyine. Kuwanjije waramengereza wari wambara nambaye ubusa ndi umugore wawe wanjijiwe. Iweruka kugura wayibagiye kwa Mutoni. Ngiye ntabwo gisa nambara wowe nari najyana nawe muri dushe. Nanjye sijya wamboneye. Ndabona. Nikuremo nyikoreze ikabutura se. Nikuremo nanjye. Saa 11 ugomba kubanza ukamubyoroka. abo basore mubonye mbere link ya movie yabo iraho munsi. Nuko rero tugiye twumva ku wa mbere ngo amakuru atugeraho ubu ngubu nuko u Rwanda rumaze gucana umubano n'Ububiligi. Narinjira neza muri iyo nkuru nibuka umukuru w'igihugu ubwo yaganiraga n'abaturage batuye umujyi wa Kigali abigarukaho muri ubu buryo ati Kongo murayizi abaturanyi twagize ibyago hamwe buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubiza. maze mu bitangazamakuru byose kugeza n'ubu nta yindi nkuru iri kuvugwa. Bamwe batangira kugaragaza bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze uyu mubano, yewe ni nako ibihano bikomeje kwisukiranya. Maze umukuru w'igihugu nawe mu kurema agatima abanyarwanda ati mbiyo kubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo ntabyo ndimo ne nkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. ibyo niyo dini yanjye. dini yanjye ukubisa aha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora kuba. Kuri uwo munsi i Bujumbura aho byari ibindi umukuru w'igihugu cyaho we yumvikanye agira ati narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha. Sha iyo abari batsigabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize umuhanuzi Elize bamwaseretse hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye ngo urababona. Bafise inteko zirutana ziri. Abo muvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Eshe bababona ivyo mbona. Sha Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mu bariki. ase Sadako nyambona ubikurikirana iri jambo ryaravuzwe. Icya mbere ndisegura ku badukurikiye ariko niko mbibona. Mbona imvugo za perezida w'u Burundi wagira ngo aba yasinze cyangwa yanyweye nk'ibiyobyabwenge kuko
tube abanyafurika bashaka gufata mu biganza byacu Afurika. Turarira yuko twakolonijwe, hakazaho politiki ya imperialisme itubuza mu by'ukuri gutera imbere, gufata responsabilité muri twebwe. Ariko wabyuka mu gitondo ukabona umuntu avuye Addis aravuze ati yo ati bya bibazo by'u Rwanda byo kuduterana byo tutamenyaga aho biturutse, ati ababitekerezaga mu busubiza amerwe mu isaho ntibikibaye. Mu kandi kanya gato akabazanya amagambo aconganisha ibyo bihugu. Nyamara niwe wambukije intumwa zizi Kigali z'abantu benshi cyane bo kuza gutsura umubano. Asundi bibaye waturinda gute Nzovu? Aujourd'hui le monde part en couille. None se iki watubwira? Umviyoroke mwana wanjye saa 11 ugomba kubanza ukamubyoroka. Ako kanya tubona Grace Divine DJ Iranawati. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Murakoze. In principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Mugiye yaririmbaga uku mbona abahanzi batandukanye batangiye gukora mu nganzo bibutsa amahanga ko ibi bari gukora bitaduteye ubwoba. Hawundi urabarapaga gute? Nyiririmbe no nanga witunga. Ariko ni hip hop. Ego. Nabacu tubakunde. Nyagahenizo. Uretse nawe hariya narakomeza. Indirimbo ya Senderi yagukomye ni hari indirimbo ivuga ngo abasore b'Ikigali ni muze tujyane gushaka abageni mu cyaro. Ab'Ikigali barakomeye barahenze. Uziko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba bazirana gukona. Eregani niba biri kuri iyi mihanda. Tugarutse ku nkuru yacu muri iri joro tuba iyi foto tuba turayibonye, bamwe bati kera kabaye se bahuriye mu ijuru. Uti ngo byagenze bite rero? Emile wa Qatar yagize gutya ahuza perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Iyi nama ngo yabaye ntabwo igamije gusimbura inzira zisanzwe zashyizweho zigamije gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Nahise nibuka ejo bundi umunyamakuru Mariana Far abaza Perezida Kagame ati se uribuka igihe uherukira kuganira na Perezida Tshisekedi? This must have been 2021. Oh wow, it's been a long time. 22. Sindakeka ari nka 2021 cyangwa 2022. September 22. Gusa ni mu kwa 2022. But we have to be saying things that matter to the two countries and that are geared towards addressing the problems. I have no problem. Nibiri kuri iyi mihanda. Nuko rero tubona muri studio rwambikanye. Ntabwo ndi umubyeyi wawe bro.
umubyeyi w'abana bawe ariko nubwo bazi uri mu nzu ugakinga uri kumwe n'abandi bakobwa ntabwo bikuraho ko ari abana bawe ushobora kuba uri umuntu w'umugabo urumva ukaba ukibujijwe kandi none se ntabwo wabemereye indezo kuri ribu ntabwo utandukanye nabo ntabwo wabemereye indezo mu rukiko wari uhari wigeze watendera amategeko si ubundi ndeho kuyahakanya warayasomye se mu gihe byari bigikomeje tugiye twumva babu nawe ati umfashe gato nkubaze kino kintu uwo mwabyaranye ajya avuga yuko hari ahantu yigeze kujya kuri ribu umwe mu bahakorera w'umumama akamubwira ngo wahaye amahoyodani agakora imiziki bivuze ko ufite abantu benshi bagukunda bagukunze ndetse n'ubu ngubu bagukunda baba bumva yuko ugomba kubona amahoro kugira ngo bahereze ibintu byawe mu bundi buryo abantu bakavuga bati abagabo nabo bajya bahohoterwa nubwo bitavugwa abagore bashobora guhohoterwa bakavuga yewe bagahita banatabarwa atari gukumva umugabo uvuga ngo nahohotewe kiba ari igisebo niko benshi babifata nta yindi version wowe ushobora kubwiramo umuntu ugukunda utekereza yuko ubura amahoro yo gukora umuziki mu bigendanye n'ibikuvugwaho ni ubwa mbere n'umunyamakuru mbaza icyo kintu mbajije ariko sindi bivuge neza 100% nk'uko bivuze ariko ibyo bintu birahari kandi bireza nuko baba bagize gutya batabaye pi umutekamutwe babu babu the choice babu Rwanda ko mbona wikanze ubundi yabaye umunyamakuru gute oya yize statistique nyine ariko yakoraga bura marketing yize statistique ategura igitaramo muri Odi ingene narabigerageje barabyanga naragerageje gukora igitaramo muri Odi ngo nishyuze barabyanga akora igitaramo muri Odi arishyuza arayabona azana n'inzoka Eka twumve ikibazo cya nyuma yamubajije cyanyuma kandi wowe iyo urebye ubona ibibazo bituruka ko mwabyaranye bishingiye ku ndezo nk'amafaranga cyangwa n'ibindi bitekerezo biri nyuma yabyo to be honest nta hantu bihuriye cyane nta hantu bihuriye cyane kubera ko ntago to be honest ntago amafaranga baba bavuga ngo nsabwa ntago yabuze use uyu ni babu babu yaragraduatinze muri statistique arangije arareba abona ibyo bintu bigomba kumwungukira aravuga ati graduation yanjye igomba kunyungukira akora trip ya graduation ye trip i Rubavu ngiye aramamagaza arambwira ngo nzasetsa abantu mugenda na torohewe Kasuku nawe twumva ngo umuntu umeze nka Gasuku ntabwo ari umunyamakuru ariko ibyo akora Rwanda rwose uzi icyo abakiza ni hasohoke polisi ituma tumuterura tukamukura aho yibwira ko ari ikigeni tukamutekamo hano ubwo bigeze aho utangira kujya werura izina mbere wabivugaga uterura izina ariko ubu umaze kwerura izina gute se nagutinya nanjye ngatinya kuvuga izina ryawe kandi nanjye wamvuze nuko induru ya Kasuku na Skoviragen ibakandare kuri iyi mihanda rimwe na rimwe nari ntangiye kugera no ku rwego rwo kumva ijwi rya Skovia nkahita ngira gute nkashiduka sometimes nkanamurota nyine nkarota ibintu nyine bintera ubwoba nyine Satani ya Yesu Hako ndi kubona bitari byoroshye kugeza n'uyu munsi dore ko none hari abagize gutya bagafatanwa ruswa kandi ari inyobozi za danjo kumubabona dore ko umwe yarashinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Kigali ariwe witwa Mutware François na undi witwa Uwimana Jean ushinzwe icungamutungo muri uwo murenge bafashwe bakira umwe 200,000 undi 1,000 nyabuna abandi b'i Kigali hari ibyaha mwari mufite bisanzwe ariko ku rutonde rw'ibyaha mufite muteranyeho n'iki kigiye kubabwira uyu munsi wa none kuba uri muri Kigali udafite amafaranga
andikaho mu byaha wari ufite n'icyo giteranyeho. none kira ko nabonye nawe bavuga ko ibyawe bitoroshye bamwe babitera mu rwenya kuko warakennye. Njye ndakomerewe bro, ndakomerewe birenze ibikenewe. none se byavuye kuki? Nabaye umwana mwiza ndanakabya ndenga n'imipaka. ibyo reka tube tubiretse. ubu se niba bimeze uko harya nzovu iyo wakennye abana bawe ubabwira ngo iki? noneho umurongo urumirwa nyine. none se ubu ngubu ibi biri kuvugwa n'ukuri disi we? Umva video magana abiri zirimo abastari bantu bameze kuriya ko abakinnyi banye n'abastari cyane. Kabone n'umugabo wabahaye itike gusa. Ari itike gusa. Ayo mafaranga yaba ari menshi nayo bwayo. Zose zahise zihomba. Kandi narishoye mu mafaranga. Naho ngo bahita ikibazo. Uraza kubigenza gute kugira ngo utaza gushwana na bamwe, kugira ngo utaza kubeshya bamwe, kugira ngo utaza kwambura bamwe? Ndabeshya. Ndabeshya. Abantu bamenyereje gutamiza, abantu bamenyereje guha amafaranga. Biragoye kugira ngo uze kumubwira ngo korera ubuntu. Oya. Ikintu cyonyine gishoboka sinzi confidence nge nigirira. Ndabizi ko nahagurutse nyine nkabyigiramo nyine tutagera kuri urwo rwego. none muraza kumufasha se? Nemeye kumukorera umwaka. Kontra wasinyari imyaka ingahe? Umwaka umwe. No kumukinira kubona. Yego. Ayi wowe uramuha imyaka ingahe? Ntawe numwe. kugira ngo ariko uretse gato nawe noneho ngo mucoma yakwambitse impeta. Shawari huse yarapfuye. wabonye kufre nshyashya se? Ayo shakobaza. Ayibanda. Fitiye gahunda. Yo ko atari couple mbizi. Uno mutwe. None se ndashaka iyo couple yanyu bayita gute? Couple itegura bomba atomike. Agona ko kuvuga story. Uziko mbonye ayishana ajya kubona yitse bayitotomba nta kabona afite. Afite akabona kameze nk'igipfunsi. nuko byari byifashe ku mihanda yacu ntibimaze iminsi eregani amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus.